Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Kristalna kuhinje i u naš novi video. Danas sa vama delimo recept za tuna salatu, jedna od veoma ukusnih salata i sigurna sam da će vam se svidjeti ako volite naravno tunjevinu. Evo što nam je potrebno: tunjevina, malo senfa, pavlake majoneza i naravno makarone. Sve ove sastojke dodajte po volji, želji, ukusu, kako god. Ja sam dodala pola pakovanja makarona i vidjet ćete ove sastojke kako ću dodavati, pošto to dodajem po ukusu. Naravno, bit će mi potrebno i vrlo malo soli i ulja kako bi skuvala testeninu. Nakon što sam skuvala makarone, dodat ću naravno za početak tunjevinu koju sam prethodno procedila, odnosno prosula sam višak ulja. Za početak ću to da promešam. Dodat ću pavlake. Za početak ću dodati jednu kašiku. Dodajem jednu kašiku majoneza. Dodat ću i kašičicu senfa. Potom uzet ću malo da probam, da vidim da li treba da dodam još nečega. Ne, sasvim je dovoljno svega. I sada ću da serviram. I evo, dragi prijatelji, kako izgleda salata. Možete jesti i samu bez ičega, ali naravno da možete poslužiti uz još nešto. To sami po svom ukusu uradite. Nadam se da vam se svidio ovaj video, da vam se svidio recept i pišite mi u komentarima da li ste jeli nekada sličnu tunu salatu ili na koji način vi pravite. Lajkujte video ako vam se svidio, potpuno je besplatno, i prijavite se na kanal klikom na zvonce prati, odnosno na dugme prati, i uključite zvonce kako bi vam stizale notifikacije o novim videima, odnosno novim receptima. Također podelite sa prijateljima ako vam se recept svidio. Ja se nadam da se družimo u nekom sljedećem videu. Hvala vam što ste ostali do kraja i ja vas do sljedećeg videa puno pozdravljam. Ćao!